Falenderojmë Zotin, erdhi pjesa e dytë vëllezër, koha e pjesës së dytë, pjesa e pyetjeve. Në radhë të parë kush ka pyetur lidhur me çështjen, një mësimi që lexuam, pastaj u bën radha pyetjeve të tjera që janë jashtë temës. Lavdi Zotit. Tek genealogjia. Στην genealogjia που διαβάσαμε στον Μαθαίο, αδελφέ Αντώνη. Të treja rastet janë me 14 breza. Και οι τρεις περιπτώσεις που έχουν από 14 γενιές. Janë rastësi apo të paracaktuara nga Zoti, që duhet ishin nga 14 breza. Ήτανε τυχαίο ή ήτανε προγραμματισμένο από το Θεό από 14 γενιές. Në të treja rastet. Και στις τρεις. Για να μας το λέει ο Ματθαίος, πάει να πει ότι ήταν σχέδιο Θεού. Και dhe na thot Mateo, kjo do të thotë se është plani Perëndis. Εάν δεν ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, δεν θα μας το έλεγε ο Ματθαίος. Po të mos ishte në planin e Perëndis, nuk do të na e thoshte Mateo. Αλλά μας βάζει για να καταλάβουμε τρία ιστορικά γεγονότα. Por kështu na vën për të kuptuar tre ngjarje historike, sωστά. Που ήταν σταθμός για το λαό Ισραήλ. Që ishin stacione për popullin e Izraelit. Ο Ματθαίος δεν πιάνει από τον Αδάμ, πιάνει από τον Αβραάμ, που είναι ο πατέρας των Εβραίων. Mateu e fillon genealogjin jo nga Adami, por nga Abrahami, që është ati besimit. Και αναφέρει τους σταθμούς. Πρώτος σταθμός Αβραάμ. Dhe flet për stacionet. Stacioni i parë Abrahami. Davidi. Εχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Dyndja në Babiloni. Και γέννηση Χριστού. Dhe lindjen e Krishtit. Έτσι, και αυτά τα χωρίζει, μπορεί να είναι μπορεί να μην είναι ίδια τα χρόνια. Dhe këtë i cakton me 14 breze, por mund të mos jenë të njëjta vitet. Οι γενναίες όμως είναι από 14. Por breznit janë breza, domethënë nga 14. Amin. Kam shumë kohë, domethënë që dua t'ja bëj dikujt të pyetje, por nuk kam gjatur personin e dur, ndoshta sot time që na poli për këtë çështje për punën e Jakobit, që të gjithë predikuesit thonë që ai gaboi. Kur Bibla na tregon që ai ndoqi, domethënë këshillën që i dha mamaja e vet. Pastaj po të themi që edhe mamaja e tij gaboi, edhe mamaja e tij ndoqi këshillën që i dha Zoti, domethënë që atë afirmimin që i dha Zoti që më i madhi do t'i shërbej më të voglit. Domethënë ku është gabimi që ka bërë Jakobi nëse ai ju bin zërit të nënës së tij, domethënë. Kjo është pyetja ime. Αδελφέ Αντώνη, έχω μια ερώτηση από τον αδελφό και λέει λέμε ότι ήταν λάθος του Ιακώβ που πήρε τα πρωτοτόκια με τον τρόπο αυτό, ενώ ο Ιακώβ άκουσε τη φωνή της μάνας του, που η μάνα του την οδήγησε ο ίδιος ο Κύριος και της το φανέρωσε το ποιος θα είναι ο πρωτότοκος. Και πού είναι το λάθος? Το λάθος δεν είναι λάθος ότι του ανήκαν τα πρωτοτόκια, σε αυτόν ανήκανε και το ήξερε καλά η Ρεβέκα. Ο Ισάκ έκανε λάθος. Gabimi thot nuk ishte se do t'i merrte Jakobi parbirnin. Gabimi ishte tek Isaku. Όμως ο τρόπος που τα πήρε ήταν λάθος, γιατί έκανε απάτη. Por mënyra se si e mori parbirnin Jakobi ishte mënyrë e gabuar, sepse i mori me mashtrim. Γι' αυτό και το πλήρωσε στη ζωή του. Dhe për këtë arsye dhe paguaj ti gabimin që bëri. Όταν πήγε στο Λάβαν, kur shkoi tek Labano, τον απάτησε ο Λάβαν. Labano e mashtroi. Τον έκανε και δούλεψε 7 χρόνια για τη Λία, 7 χρόνια για τη Ραχήλ και 6 χρόνια για τα πρόβατα, 20 χρόνια. E bere që të punoje 7 vjet për Lean, 7 vjet për Rakelën dhe 6 vjet për Delet. 20 vjet i shërbej Labanos. Δηλαδή την ευλογία, η ευλογία θα μας τη δώσει ο Κύριος. Δεν χρειάζεται να την πάρουμε με τρόπο απάτης.
Do me thënë bekimin do të na jape Perëndia, thot. S'është nevoja që ta marrim ne bekimin me mashtrime. Εάν είσαι ευλογημένος, είσαι ευλογημένος. Δεν μπορεί να σου πάρει κανείς την ευλογία. Nëse je i bekuar dhe nuk mund ta marrë askush bekimin që ka Zoti për ty. Θα του την έδινε ο Κύριος με άλλο τρόπο. Do t'ja jepte pra bekimin i Jakobit me tjetër mënyrë. Όπως έκανε παραδείγματος χάρη ο Ιακώβ στα δύο παιδιά του Ιωσήφ. Sikur se beri për shembull Jakobit tek dy bijtë e Jozefit. Πήρε τα δύο παιδιά του Ιωσήφ να τα ευλογήσει και έβαλε το δεξί χέρι πάνω στο Μανασί, πάνω στον Εφραήμ και το αριστερό στο Μανασί. Mori pra dy fëmijët e Jozefit t'i bekoje Jakobi dhe vuri dorën e djathtë mbi Efraimin dhe të majtën mbi Manasin. Προσπαθεί ο Ιωσήφ να του βγάλει τα χέρια και να του τα αλλάξει, γιατί του λέει ο Μανασής είναι ο πρωτότοκος. Dhe u mundua Jozefi që t'i marrë dorën dhe t'ja heqën nga t'ja vetë tek Manasi, sepse Manasi ishte i parlindur. Δεν τον άφησε το Πνεύμα του Άγιο όμως να ευλογήσει τον Μανασί, αλλά τον Εφραήμ. Por nuk e la fryma shenjtë përfundimisht që të bekoj Efraimin, por bekoj dhe i dha bekimin pra Manasit. Το ξέρω, λέει παιδί μου, θα ευλογηθεί και ο Μανασής, αλλά ο Εφραήμ θα γίνει πιο μεγάλος. M'fali, ja dha bekimin Efraimit dhe i tha se e di i biri im se cili është më i madhi, por bekimin do ta marrë Efraimi. Έτσι θα βρει και κάποιο τρόπο ο Κύριος να του δώσει και την ευλογία του Ιακώβ. Dhe kështu do gjente një farë mënyrë Zoti, një mënyrë domethënë që t'i jepte bekimin Jakobit. Δεν χρειαζόταν να κάνει απάτη, S'ishte nevoja pra ta merrte me mashtrim. όμως τα πρωτοτόκια του ανήκανε γιατί αγαπούσε το Θεό. Por parbirnia i përkiste Jakobit nga që e donte Perëndin. Τα ήθελε με όλη του την καρδιά και τα πήρε. E donte me gjithë shpirt që ta kishte parbirnin dhe ja dha Zoti. Και η Ρεβέκα συμμετείχε στην απάτη, Edhe Rebeka domethënë bëhet pjesëtare e mashtrimit, αλλά ο αδερφός της απάτησε μετά το γιο της. por vëllai i saj Rebekës pra Labano ishte që mashtroi pastaj të birin e saj i Jakobin. Έτσι. Όμως έχει δίκιο και η Ρεβέκα και ο Ιακώβ. Ο Ισάκ έχει λάθος ως προς τα πρωτοδόκια. Γιατί αγαπούσε τον Ισάκ λόγω του κυνηγιού. Τώρα είπες Η Ρεβέκα και ο Ιακώβ έχουν δίκιο. η Ρεβέκα dhe Jakobi, Στον Ιακώβ ανήκαν. por Jakobi dhe Rebeka, më falni, Jakobi dhe Rebeka kanë të drejtë për parbirnin, sepse aty i takonte me të vërtetë. Έτσι. Αμήν. Rryma të mëdha të besimit kristian, duke mbështetur tek teoria e tyre që siç thon Shënmëria nuk beri më fëmijë, por vetëm Krishtin. Vëllezërit që kishte Krishti e shpjegojnë që Jozefi ishte i moshuar dhe i kishte me një grua tjetër. Pyetja është, kjo gjë nuk bie në kundërshtim me Biblën, sepse kështu del që vëllezërit ishin më të mëdhenj se Krishti, pra sipas tyre a nuk deli gabushëm që Krishti nuk ishte i parlinduri, sepse kështu a nuk dalim jashtë shpemës parlindurit që nga Adami deri te Jozefi? Άκουσα ρε Θεό, όσο μπορείς και εγώ όσο μπορώ να το μεταφράσω. Πολλές θρησκείες, χριστιανικές θρησκείες, στη θεωρία το ότι η Αγία Μαρία δεν έκανε παιδιά, δηλαδή μόνο, για παιδιά μόνο το Χριστό, και τα αδέλφια του Χριστού εξηγούν πως ο Ιωσήφ ήταν γέρος στην ηλικία και έκανε με μια άλλη γυναίκα άλλα παιδιά. Η ερώτηση είναι, αυτό δεν είναι ενάντιον της Γραφής? Και βγαίνει ότι τα αδέλφια του Χριστού ήταν μεγαλύτεροι του Χριστού, οπότε ο Χριστός δεν ήταν ο πρωτότοκος. Και έτσι δεν βγαίνουμε έξω από την πώς το λέει, si e thot parbirnin sa harrova? Dendro. Jo. Parbirnin si e thot greqisht. Από τα πρωτοτόκια, αλλά δεν ήταν ο πρωτότοκος ο Κύριος. Έτσι. Δεν βγαίνει ότι δεν ήταν ο πρωτότοκος από τον Αδάμ μέχρι το Ιωσήφ? Ναι, για να το δούμε αυτό.
Le ta shohim thotë. Όποιος θέλει τώρα, μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να το βρείτε, αλλά τώρα είναι εύκολο. Kush don, deri tani thot ishte vështirë ta gjeni, por tani është e kollajt. Αν μπείτε μέσα στο ίντερνετ θα δείτε υπάρχει το λεγόμενο πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Po të futeni në internet, mund ta shihni se ungjillin e parë të Jakobit. Αυτό όμως οι πατέρες όταν έβαζαν τα βιβλία της Αγίας Γραφής δεν το έβαλαν μέσα. Këtë letër të parë, domethënë të Jakobit, nuk e vun kur mblodhen Biblën, domethënë që u bë dhjata e re, nuk e futen këtë letër të Jakobit. Γιατί είχε μέσα σοβαρά λάθη που δεν μπορεί να το έγραψαν ποτέ άνθρωποι που ξέρανε τον νόμο του Ισραήλ. Sepse kishte në të gabime shumë serioze që nuk mund t'i shkruanin njerëzit që njihnin popullin e Izraelit. Και λέει μέσα εκεί ότι η Μαρία, η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου μας, Dhe thot në atë letër të Jakobit pra, se Maria, nëna e Krishtit, όταν ήταν 3 ετών την έβαλαν μέσα στα Άγια των Αγίων. ποιος όταν ήταν 3 ετών? Η Μαριάμ όταν ήταν μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων. Thot ajo se kur ishte 3 vjeçe Shën Maria, domethënë, e futën në të shenjtat shumë të shenjta, kur ishte 3 vjeçare. Αυτό λίγο να ξέρει κάποιος εβραϊκή ιστορία. Tani për këtë, nëse dikush din pak nga historia e hebrejve, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορούσε ποτέ να γίνει. E kuptojmë se kjo gjë që të futet ajo pra në të shenjtat shumë të shenjtave nuk mund të bëhej kurrë. Μέσα στα Άγια των Αγίων έμπαινε μόνο ο αρχιερέας, άντρας δηλαδή, αλλά και να είναι και ιερέας και αρχιερέας. Dhe në të shenjtat shumë të shenjta futej vetëm burr dhe të ishte priv dhe kryeprift mundësisht. Και έμπαινε μία φορά το χρόνο και αυτός έκανε μια θυσία για τον εαυτό του. Dhe hynte një herë në vit dhe përpara se të hynte bënte një flijim për veten e tij. Τώρα πώς ήταν δυνατόν να μπει η Μαριά με ένα κοριτσάκι μικρό και μάλιστα 3 ετών? Tani si ishte mundur që të futej një vajzë dhe mundësisht një vajzë e vogël 3 vjeçare? Και ποιος ήξερε ότι η Μαρία θα γεννήσει τον Χριστό? Αφού ούτε η ίδια το ήξερε, ούτε κανείς το ήξερε. Dhe kush e dinte se Maria do të lindte Krishtin, as nuk e dinin të tjerët dhe as nuk e dinte as vetë Maria. Ας πούμε ότι ήταν η μητέρα του Κυρίου μας και τη βάλανε. Ποιος το ήξερε για να τη βάλει? Κανείς δεν το ήξερε. Le të themi se ishte nëna e Zotit dhe e futën në të shenjtat shumë të shenjta. As kërkush nuk e dinte. Ούτε η ίδια το ήξερε. Dhe as vetë ajo. Ούτε ο ρεβονιαστικός της το ήξερε. Dhe as i fejuari i saj nuk e dinte. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ. Βέβαια λέει μέσα ότι σκότωσαν και τον Ζαχαρία, γιατί δεν βρήκαν τον Ιωάννη να σκοτώσουν τα παιδιά όταν έστειλε ο Ηρώδης. Thot pastaj tek ajo letër se vran Zakarian sepse nuk gjetën Gjonin ta vrisnin dhe vran Zakarian kur vrau Herodi djemt 2 vjeç e poshtë. Και αυτό το βιβλίο λέει ότι ο Ιωσήφ είχε και άλλα παιδιά και ήταν χήρος και ήταν αραβωνιασμένος με τη Μαριάμ. Ήταν προστάτης του η Μαριάμ. Dhe thot gjithashtu se Jozefi i kishte vdek gruaja që kishte dhe ishte si mbrojtës i Marisë. Οι πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας όταν το απέρριψαν αυτό και δεν το έβαλαν μέσα στο Ευαγγέλιο, γιατί ήταν αντίθετο από το λόγο του Κυρίου. Kur etrit mblodhen dhe krijuan Biblën, domethënë që kemi sot, këtë gjë e panë se ishte kundër fjalës së Perëndis dhe nuk e futën në Bibël. Μετά, εάν η Μαριάμ είχε γεννήσει δεν είχε γεννήσει άλλα παιδιά, όπως θέλουν να πούνε το αϊπάρθενο, δηλαδή έμεινε πάντοτε παρθένος. Tani kjo tjetra që thojnë disa se Maria nuk lindi fëmijë të tjerë, domethënë ishte e virgjër, lindi Jezu Krishtin dhe nuk lindi më. Η ελληνική γλώσσα είναι ξεκάθαρη σε αυτό. Gjuha greke në këtë është e qartë për këtë pikë. Όταν μια γυναίκα έχει μόνο ένα παιδί, Kur një grua ka vetëm një fëmijë,
λέγεται μονογενής ιός. Quhet fëmijë i vetëm lindur. Όταν όμως η γυναίκα έχει κάνει κι άλλα παιδιά, Kurse kur gruaja ka bërë edhe të tjerë fëmijë, το πρώτο παιδί λέγεται πρωτότοκος, ο πρώτος τοκετός, η πρώτη γέννα. i pari fëmijë quhet i parlinduri, do të thënë i linduri i parë. Εάν λοιπόν η μητέρα του Κυρίου μας δεν είχε κάνει άλλα παιδιά, Po të mos kishte bërë fëmijë të tjerë nëna e Zotit tonë, δεν θα έλεγε ο Ματθαίος και ο Λουκάς ότι γέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, αλλά θα έλεγε τον ιόν αυτής των μονογενή. nuk do të thoshte Mateu dhe Luka se lindi djalin e parlindur, por do të thoshin Luka dhe Markus, Luka dhe Mateu se lindi djalin E parë. djalin e jo të parlindur, si për që nga trova tani. Vetëm lindur. Thuaj Erben? Të vetëm lindur. Të vetëm lindur, bravo. Po të kishte lind vetëm një fëmijë do ta quanin të vetëm lindi të vetëm lindurin. Kurse po të kishte lindur fëmijë të tjerë, nga që lindi fëmijë të tjerë, i than i parlinduri për Jezu Krishtin. Ο Θεός που δεν έχει άλλο παιδί, έχει ένα γιο, Perëndia që nuk ka fëmijë të tjerë, por ka një birë, εμείς είμαστε παιδιά κατά υιοθεσία, μας υιοθέτησε. jemi bi të tij sipas na ka birësuar, domethënë. Λέει η Γραφή ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον ιόν αυτού τον μονογενή. Thot shkrimi se ka që deshi Perëndia botën sa që dha birin e tij të vetëm lindur për Perëndin. Έτσι, αυτό είναι η λέξη μονογενής και πρωτότοκος. Pra është fjala i vetëm lindur ose i parlindur. Ο μονογενής σημαίνει μία και μόνο μία γέννα, I vetëm lindur do të thotë vetëm një lindje, pra i vetëm një që lindi. όταν υπάρχει λέξη πρωτότοκος σημαίνει ότι υπάρχει και δευτερότοκος ή τριτότοκος ή τουλάχιστον έστω και δευτερότοκος, να μην πούμε κι άλλα. Dhe kur ekziston fjala i parlindur, do të thotë pastaj edhe i dytë lindur, të paktën dy lindje ose tre lindje me radhë sa mund të bëhen fëmijë. Pra i parlindur thotë se është lindur i parë. Απ' την άλλη η Γραφή μας αναφέρει τα αδέρφια του Κυρίου μας. Dhe vetë shkrimi na sjell dhe na thotë se cilët janë vëllezërit e Jezu Krishtit. Λέει και τα ονόματά τους είναι 4 Thotë emrat e tyre që janë 4 emra και λέει και αδερφές. Δεν ξέρουμε πόσες αδερφές ήτανε. dhe thotë edhe motrat e tij, nuk e dim, nuk na thotë shkrimi se sa motra ishin të Krishtit. Εάν ήταν παιδιά του Ιωσήφ Po të ishin fëmijë të Jozefit και μόνο του Ιωσήφ, dhe jo të Marisë, pra vetëm të Jozefit, δεν θα ήταν αδέλφια του Κυρίου μας, γιατί ο Χριστός μας δεν γεννήθηκε από τον Ιωσήφ, μόνο από τη Μαρία. nuk do të ishin vëllezër të Krishtit ato, sepse Jezu Krishti nuk lindi nga Jozefi, por lindi vetëm nga Maria. Θα ήταν αδέλφια τα οποία όμως δεν θα είχαν κοινό πατέρα. Do të ishin vëllezër, Ξέφερα δηλαδή αδέλφια. po jo të vëllezër të saktë, pra as nga nëna dhe as nga babai. Vëllezër. Αυτό λοιπόν δεν στέκει, γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας αυτό το βιβλίο δεν το έβαλαν ποτέ μες στο Ευαγγέλιο. Për këtë arsye, pra, etrit e kishës që bashkuan dhe bën Biblën, dhjatën e re, domethënë, nuk e futën në Bibël këtë, sepse nuk ekziston një gjë e tillë. Τώρα κάποιοι άνθρωποι θέλουν να πιστεύουν πιο πολύ αυτά που είναι έξω από το Ευαγγέλιο παρά αυτά που είναι μέσα. Τι να τους κάνουμε? Δεν μπορούν να τους κάνουν κάτι. Disa njerëz duan të besojnë më shumë ato që janë jashtë Ungjillit se sa ato që janë në Ungjill, çfarë t'ju bëjmë thotë. Εμείς δεν μπορούμε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Dhe kështu ne nuk mundemi as të shtojmë dhe as të heqim nga Ungjilli i Jezu Krishtit. Te letra e parë e Pjetrit, kapitulli 3, vargu 18-19. Proti epistoli të Petro adhelfe, proti Petru, trito kefalje, ja e dha cilat paragrafe? 18-19. 18 και 19 γράφει ο αδελφέ Αντώνη. Τρίτου κεφαλαίου του πρώτου Πέτρου. Ναι, διαβάστε το.
Lexoj. 18 dhe 17 dhe 18 e? 18 e 19. 18-19. Sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të drejtet, për të na quar te Perëndia, u vra në mish por u ngjall nga fryma, me anë të së cilës ai shkoi tu predikoi frymrave që ishin në burg. Pyetja është, u predikoi Krishti të vdekurit që vdiqën që nga përmbytja e Noeut apo që nga Adami? Okej. Η ερώτηση είναι, κήρυξε στα πνεύματα εν τη φυλακή από το κατακλυσμό και έπειτα ή από το Αδάμ και εδώ? Ο Κύριος μας κήρυξε μόνο σε αυτούς που έζησαν από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή. Zoti jon ju predikoi atyre që jetuan nga Adami deri tek Mojsiu. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαιναν στον τόπο της Βασάνου όπως πήγε ο πλούσιος. Ato njerëz nuk shkonin tek vendi i mundimeve sikur se shkoi i pasuri, Και αυτοί πήγαιναν στον Άδη, αλλά σε ένα τόπο φυλακής. edhe ato shkonin në Hades, por ishte një vend që ishte vendi i burgu i Hades. Ήταν σε ένα ξεχωριστό τόπο από τους άλλους. Ishin pra në një vend të veçantë nga të tjerët, Στον Άδη όμως. por në Hades. Γιατί ο Κύριος μας, το είπαμε και σε σύνοδο, δεν πήγε και ξαναπήγε στον Άδη. Μία φορά πήγε στον Άδη 3 μέρες και 3 νύχτες. Dhe Zoti e thamë edhe në kongresin e punëtorëve se një herë shkoi në Hades, shkoi 3 ditë dhe 3 net. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι, μας το λέει στο 5ο κεφάλαιο ο Ρωμαίος. Dhe na thot tek Romakët në kapitullin e 5 për këto njerëz se kush janë. Είναι μια συγκεκριμένη μερίδα από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή. Është një pjesë e përcaktuar e njerëzve pra që ishin nga Adami deri tek Mojsiu. Διαβάστε από το εδάφιο 5 Ρωμαίους, από το 12 μέχρι το 15, τα 3 εδάφια. Lexojmë 3 paragrafe nga kapitulli 5 i Romakëve, 12, 13 dhe 14. Prandaj ashtu si me anë të një njeriu të vetëm mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja ushtrit e të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan, sepse derisa u shpall ligji, mëkati ekzistonte në botë. Deri te ligji mëkati ekzistonte në botë, por mëkati nuk numërohet nëse nuk ka ligj, por vdekja mbretëroi nga Adami deri te Mojsiu, dhe mbi ata që nuk ishin mëkatuar me një shkelje të ngjashme nga jo Adamit, që është figura e atij që duhet të vinte. Μάλιστα. Εδώ μας λέει ότι ήρθε η αμαρτία στον άνθρωπο από τον Αδάμ. Këtu na thot se mëkati tek njeriu erdhi nga Adami. Και ο θάνατος πέρασε σε όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό όλοι πεθαίνουν. Γι' αυτό όλοι πεθαίνουμε. Vdesin. Nga Adami pra erdhi vdekja dhe për këtë arsye të gjithë vdesin. Γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί, δεν υπάρχει αναμάρτητος. Sepse gjithë jemi mëkatar, nuk ka të pa mëkat. Και λέει τώρα στο 13 μας κάνει μια παρένθεση. Dhe thot këtu tek 13. Και λέει μέχρι τον νόμο ήταν η αμαρτία στον κόσμο. Deri kur u shpall ligji, mëkati ekzistonte në botë, pra ishte mëkati përpara ligjit. Δεν μπορεί όμως να λογαριάσει ο Θεός την αμαρτία από τη στιγμή που δεν υπάρχει νόμος. Por Perëndia nuk mund ta llogarisë mëkatin nga momenti që nuk ka ligj. Δηλαδή αν δεν υπάρχει ο νόμος που σου λέει απαγορεύεται να περάσεις με κόκκινο φανάρι, δεν μπορεί να σε γράψει τροχέα. Domethënë, në qoftë se nuk ka ligj që të thotë se ndalohet të kalosh me semafor të kuq, si ka për të gjëbritur policia. Απ' την ώρα όμως που υπάρχει το κόκκινο φανάρι και υπάρχει ο νόμος, μπορεί να σε γράψει η αστυνομία. Por në qoftë se ekziston semafori i kuq, domethënë, atëherë mundet policia të gjobisë. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι βασίλεψε ο θάνατος από τον Αδάμ μέχρι του Μωυσή. Këtu na thot pra se vdekja mbretëroi nga Adami deri tek Mojsiu. Και σε αυτούς που αμαρτήσανε, που δεν κάνανε την ίδια αμαρτία με τον Αδάμ.
mbretëroi edhe tek ata që mëkatuan, të cilët nuk bën të njëjtën mëkat që bëri Adami. Η αμαρτία του Αδάμ ήταν να φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Δεν υπάρχει πια τέτοιο δέντρο. Mëkati i Adamit ishte që hengri nga pema e ndaluar, pra që të njihte të mirën dhe të keqen. Tani nuk ekziston më ajo pemë. Οι άνθρωποι δεν έκαναν αυτή την αμαρτία. Pra njerëzit nuk bën atë mëkat që bëri Adami. Έκαναν όμως πολλές άλλες. Por bën mëkate të shumta të tjera. Δεν μπορεί όμως ο Θεός να τους καταδικάσει χωρίς να υπάρχει νόμος. Dhe kështu Perëndia nuk mund të dënojë këta njerëz derisa nuk ka ligj për ta. Τους τιμωρεί μεν γιατί η αμαρτία είναι αμαρτία, I ndëshkon nga njëra anë sepse mëkati është mëkat, αλλά τους δίνει μία ευκαιρία επειδή δεν υπήρχε νόμος και πήγε ο Κύριος και τους κήρυξε στον Άδη. por ju jep një rast nga që nuk ekzistonte atëherë ligji. Pra, shkoi Krishti që t'ju predikoi atje ku ishin në Hades. Ο Κύριος μας πήγε στον Άδη όπως ήρθε εδώ στη γη. Zoti jon shkoi në Hades ashtu sikur se erdhi edhe këtu në tokë. Τους είπε ήρθα να σας σώσω. Ju thot, erdha t'ju shpëtoj. Όσοι τώρα τον πίστεψαν. Όσοι δεν τον πίστεψαν, δεν τον πίστεψαν. Tani, ata që e besuan, kush nuk e besoi, nuk e besoi. Όπως έγινε και εδώ στη γη με τους ζωντανούς. E njëjta gjë sikur se u bë edhe këtu në tokë me të gjallët. Από τότε όμως που έρχεται ο νόμος του Μωυσέως και μετά, Po nga kur vjen ligji i Mojsiut dhe këtej, nga ligji i Mojsiut e këtej, μας είπε η Γραφή στην ιστορία του Πλουσίου και του Λαζάρου na thot historia e shkrimit tek historia e të pasurit dhe Lazarit, të varfër, ότι πάνε οι μεν στον τόπο της αναπαύσεως, στον κόλπο του Αβραάμ, οι δε πάνε στον τόπο της Βασάνου που πήγε ο πλούσιος. se disa shkojnë në vendin e mundimit ku shkoi i pasuri dhe të tjerë shkojnë në vendin e paqes tek përqafin tek Abrahami, domethënë. Όσοι τώρα δεν άκουσαν καθόλου από τον νόμο του Μωυσέως και μετά, Tani të gjithë ato që nuk dëgjuan nga ligji i Mojsiut e këtej, υπάρχει νόμος αλλά δεν τον άκουσαν. e kishin ligjin, por nuk ju bindën ligjit të Mojsiut. Υπάρχει όμως νόμος. Por ligji ekzistonte për ta. Αυτή μας λέει στο δεύτερο κεφάλαιο Ρωμαίους, Ato na thot te kapitulli i dytë i Romakëve, për ato, αν θέλετε να το διαβάσετε από μέσα, να δείτε πώς θα κριθούν αυτοί. po të doni ta lexoni, të shihni se si do të gjykohen ato. Διαβάστε από το δεύτερο κεφάλαιο, από το 11 Lexojmë μέχρι το 17. nga kapitulli i dytë, nga 11 deri tek 17. Sepse te Perëndia nuk ka anësi. Në fakt të gjithë ata që kanë mëkatuar pa ligj, do të humbasin gjithashtu pa ligj. Dhe të gjithë ata që kanë mëkatuar nën ligjin do të gjykohen sipas ligjit. Sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë përpara Perëndisë, por ata që zbatojnë ligjin do të shfaqsohen. Në fakt, kur jo hebrejnë që s'kan ligjin nga natyra bëjnë punën e ligjit, ata megjithëse se kanë ligjin, janë ligj për vetveten. Këta tregojnë veprën e ligjit të shkruar në zemrat e tyre për dëshminë që i jep ndërgjegja e tyre, dhe sepse mendimet e tyre shfaqsojnë ose edhe akuzojnë njëri tjetrin, ditën në cilën Perëndia do të gjykojë të fshetat e njerëzve me anë të Jezu Krishtit sipas Ungjillit tim. Amin. Βλέπετε εδώ, δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό. Prodhim këtu se nuk është një anësi nga Perëndia. Αυτοί λοιπόν που αμαρτήσανε κάτω από τον νόμο του Μωυσέως, Ato që mëkatuan nën ligjin e Mojsiut, θα κριθούν βάσει του νόμου του Μωυσέως. do të gjykohen sipas ligjit të Mojsiut. Όσοι τώρα δεν είχαν το νόμο αυτό, εμείς τα υπόλοιπα έθνη δεν το ξέραμε αυτό το νόμο, Tani të gjithë ato që nuk e kishin ligjin, pra që nuk e dinin që është ligji, αυτοί θα κριθούν με τον νόμο της συνειδήσεως. Έτσι λέει, λογισμούς και συνειδήσεως. ato që nuk e mësuan kur ligjin e Mojsiut, do të dënohen me ligjin e ndërgjegjes së tyre. Και θα το δείτε αυτό επίσης στο ίδιο κεφάλαιο λίγο πιο κάτω, να μην το διαβάσω όλο. Dhe këtë do ta shihni tek i njëjti kapitull që lexuam pak më poshtë, që mos ta lexojmë të gjithë. Διαβάστε το 25 και το 26. Lexojmë 25-ën dhe 26-ën.
Sepse rrethprerja është e dobishme nëse ti respekton ligjin, por nëse je shkelësi i ligjit, rrethprerja jote bëhet mos rrethprerje. Prandaj nëse një pa rrethprerje respekton statutet e ligjit, a nuk do të çmohet pa rrethprerja e tij si rrethprerje? Εδώ τώρα μας λέει ότι η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη στον νόμο του Μωυσέως ωφελούσε. Këtu na thot se rrethprerja në ligjin e Mojsiut ishte e dobishme. Για μας η περιτομή είναι η αναγέννηση. Për ne rrethprerja sot është rilindja. Και λέει, εάν όμως τώρα εσύ είσαι παραβάτης του νόμου, δεν σε ωφελεί η περιτομή. Dhe thot tani, nëse ti je shkelës i ligjit, nuk të është me vlerë rrethprerja që je rrethprerje. Η περιτομή του σου γίνεται ακροβυσία, δηλαδή είναι σαν να μην είχες αναγεννηθεί. Rrethprerja jote është sikur mos ishte rrethprer kurrë, domethënë. Është sikur të mos ishe rilindur sot. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν ξέραν τον νόμο του Μωυσέως και δεν είχαν περιτομηθεί. Por ekzistonin njerëz të cilët nuk e njihnin ligjin e Mojsiut dhe kështu nuk ishin të rrethprerë. Και αυτοί όμως πράττουν εκφύσεως, πράττουν το λόγο του Θεού. Dhe ato njerëz nga vetë natyra e tyre, domethënë, bëjnë fjalën e Perëndisë. Η ακροβυστία τους λέει δεν θα λογαριαστεί αντί περιτομής. Pa rrethprerja e tyre nuk do të quhet sikur të ishin të rrethprerë. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν ακούσει τίποτα, αλλά αγωνιζόταν οι άνθρωποι να κάνουν το δίκαιο όσο μπορούσαν. Pra kishte njerëz të cilët nuk e dinin ligjin, por mundoheshin në jetën e tyre që të bëshin të mirën, domethënë, aq sa mundnin. Σε αυτούς ο Θεός θα τους το λογαριάσει. Dhe këtë Perëndia do t'ju llogarisë. Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι της Νινεβή. Për shembull, këtu mund të shohim njerëzit në Ninive. Οι άνθρωποι της Νινεβή δεν είχαν κάνει περιτομή, ούτε τον νόμο του Μωυσέως είχαν. Njerëzit në Ninive nuk kishin bërë rrethprerje dhe as nuk ishin ligjin e Mojsiut. Ακούσαν όμως το κήρυγμα του Ιωνά, μετανοήσανε. Por dëgjuan predikimin që u bëri Jona, u penduan. Και μας λέει γραφή, άνδρες της Νινεβή θέλουσι εγερθεί εν τη κρίση. Dhe na thot në dhjatën e re Jezu Krishti se burrat e Ninives në ditën e gjyqit do të ringjallen. Αυτοί δεν θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, δεν ανήκουν στην νύμφη. Ato nuk do të marrin pjesë në rrëmbimin e kishës, sepse nuk janë nusja e Krishtit, Αλλά θα σηκωθούν στην κρίση και θα κατακρίνουν, λέει, αυτή τη γενιά γιατί πιστέψανε στο κήρυγμα του Ιωνά. por do të ngrihen në ditën e gjyqit dhe do të gjykojnë sepse besuan predikimin e Jonas. Από εδώ λοιπόν βγάζουμε το συμπέρασμα Këtu pra nxjerrim atë përshtypjen ότι μέχρι το νόμο του Μωυσέους πήγαιναν στη φυλακή se deri në ligjin e Mojsiut nga Adami shkonin në burg frymrat. σε αυτούς τους δόθηκε μία ευκαιρία να σωθούν όσοι Dhe këtu, δέχτηκαν. me anë të predikimit të Krishtit të këta ju dha një rast që të shpëtohen. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, αφού και δόθηκε νόμος στο ανθρώπινο γένος, στο Μωυσή, κρίνονται ή με τον νόμο ή με τον νόμο της συνειδήσεως. Kurse njerëzit e tjerë, pas ju dha ligji, domethënë, gjykohen sipas ligjit të Mojsiut, ose ato që nuk mësuan kurrë ligjin e Mojsiut, gjykohen sipas ndërgjegjës së tyre. Εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη βέβαια θα κριθούμε βάσει του Ευαγγελίου, έτσι. Kurse ne në dhjatën e re sot do të gjykohemi sipas Ungjillit të Jezu Krishtit. Αμέν. 22 Mateu, jeta 11-12. Kapa vita δηλαδή 22 Μαθαίο, ποια εδάφια, cilat paragraf? Jeta 11-12. 10, 11 και 12. Kapa vita Μαθαίο. Shëmbëltyra e dasmës. Η παραβολή του γάμου. Ναι. Dhe ata shërbëtorë dolën nëpër rrugë, mblodhën të gjithë ato që gjetën, të këqinj dhe të mirë dhe vendi i dasmës u mbush me të ftuar. Atëherë mbreti hyri për të parë të ftuarit dhe gjeti aty një njeri që nuk kishte veshur rroba dasme. Dhe i tha: "Mik, si hyre këtu pa pasur rroba dasme?" Dhe ai mbylli gojën. Ποια είναι η ερώτηση? Pyetja është, rroba dasme çfarë do të thotë? Τα ημάτια γάμου τι σημαίνει? Edhe si, domethënë, u fut në dasëm ky njeri, apo ishte pa futur në dasëm?
Ήταν μέσα στο γάμο ή ήταν πριν μπει στο γάμο με το ένδυμα γάμου? Ναι, πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε εδώ πέρα την παραβολή όλη από την αρχή. Por para se gjithashtu do ta kuptojmë këtë shëmbëltyrë që nga fillimi, të gjithë. Οι πρώτοι που καλοί είναι οι Ισραηλίτες, αλλά δεν δέχτηκαν, είπαν αγρόν γόρασα. Të parët që Είχε therrët παραιτημένο. janë izraelitët, por nuk u futën në dasëm sepse thanë kam mbledhur toka me lërë rehat. Η δεύτερη μερίδα που καλεί τώρα είμαστε εμείς από τα έθνη. Pjesa e dytë që therrët tani jemi ne kombët. Τους είπε ο Παύλος, θα το δείτε αυτό στις πράξεις των Αποστόλων, αφού εσείς δεν κρίνετε αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, εμείς στρεφόμεθα στα έθνη. Ju thot Pali tek Veprat e Apostujve, derisa ju thot nuk e pranuat predikimin, ju thot izraelitëve, po drejtohen tek kombet. Και ο Λουκάς έχει μια τρίτη περίπτωση, Dhe Luka ka një rast të tretë, οι οποίοι λέει αναγκάσατε να έρθουν. i cili thot se i detyruat të vinë, Γιατί υπάρχει ακόμα λίγος τόπος. sepse ekziston Υπάρχει ακόμα τόπος, όχι λίγος, υπάρχει ακόμα τόπος. i detyroni thot të hynë në dasëm, sepse ka vend akoma për ta. Αυτοί τώρα θα είναι τις ημέρες του Αντίχριστου, οι οποίοι θα αναγκαστούν δια της βίας να μπουν αυτοί. I detyruan të hynë në dasëm, do të jenë ato që do të detyrohen të hynë të 7 vjeçarit, domethënë që u futën sikur u futën në dasëm. Γιατί εκεί λέει αναγκάσατε. Sepse aty thot detyroni të vinë. Εκεί λοιπόν είναι βάζεις το χάραγμα ή δεν το βάζεις. Δεν είναι εύκολο. Tek 7 vjeçari që thot e vën damkën apo nuk e vën. Τώρα, αν θα δείτε εδώ πέρα, δεν έχουν μπει μέσα στο γάμο. Tani po të shohim këtu, nuk kanë hyrë në dasëm. Πριν μπουν μέσα στο γάμο, ο βασιλιάς κάνει επιθεώρηση. Përpara se të hynë në vendin ku bëhen dasma, shkon mbreti dhe bën një kontroll. Φαίνεται ότι ο βασιλιάς είχε εκεί πέρα άφθονα ρούχα και όποιος πήγαινε, γιατί τους βρήκε στο δρόμο τους πιο πολλούς, τους έδινε και άλλα ρούχα. Duket pra që ky mbret kishte shumë rroba dhe i merrte njerëzit nga rrugët sikur i merrte dhe u jepte rrobat e dasmes. Και κάποιος νόμιζε ότι τα ρούχα του ήταν καλά. Dhe dikush mendoi për rrobat e veta se ishin të mira. Αλλά μόλις τον είδε ο βασιλιάς του λέει, φίλε, πώς ήρθες εδώ έτσι? Por sapo e pa mbreti tha, mik si hyre ti këtu, si erdhe këtu? Είναι αυτοί που λέει η Γραφή ότι πολλοί θα θελήσουν να εισέλθουν, αλλά δεν θα δυνηθούν, δεν θα μπορέσουν. Është ajo që thot shkrimi se shumë do të duan të vinë, por nuk do të munden të vinë. Γιατί πάνε με το δικό τους τρόπο. Sepse shkojnë me mënyrën e tyre. Το λέει ο Παύλος στη Ρωμαίους επιστολή. Këtë thot Pali tek letra e Romakëve. Ο Ισραήλ λέει ζητών νόμο δικαιοσύνης, εις νόμο δικαιοσύνης δεν έφτασε. Izraeli kërkonte ligjin e drejtësisë, thot, por në drejtësinë e Perëndisë nuk arriti kurrë. Γιατί δεν ζητούσε εκ πίστεως, πήγαινε με τα έργα του. Sepse nuk kërkonte me anë të besimit, por shkonte me anë të veprave të tij. Ναι, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να δικαιωθεί με τα έργα του. Pra askërkush nuk mundi të shfaqsohet me veprat e veta. Εδώ λοιπόν είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να πάνε με τα δικά τους ρούχα, με το δικό τους τρόπο. Këtu janë njerëz të cilët mundohen pra të shkojnë me mënyrën e tyre ose me rrobat e veta. Και έφτασαν μέχρι την πόρτα. Dhe arritën deri tek dera ku bëhen dasma. Αλλά δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα. Por nuk hyn dot në të. Γιατί δεν έβαλαν τα ρούχα που τους έδινε ο βασιλιάς. Sepse nuk veshën rrobat që u jepte mbreti. Εμείς θα μπούμε με το ρούχο το οποίο μας καθάρισε ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του. Dhe ne do të hymë me rrobën të cilën na e pastroi Krishti me gjakun e tij. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Gjaku i Jezu Krishtit, birit të Perëndisë, na pastron ne nga të gjitha mëkatet.
Με αυτά τα ρούχα θα μπούμε μέσα, αδερφοί μου. Me ato rroba do të futemi. Αμήν. Amin. Τώρα επίσης σε αυτή την παραβολή δεν λέει την νύμφη, Gjithashtu këtu te kjo shëmbëltyr nuk flet për nusën, γιατί ο σκοπός της παραβολής δεν είναι να μας δείξει ποια είναι η νύμφη, είναι να μας δείξει ποιους καλεί ο Κύριος στο γάμο, να είναι νύμφη. sepse kjo shëmbëltyr nuk na tregon se kush është nusja, qëllimi i kësaj shëmbëltyre është të na thojë se kush është për të hyrë që të jetë Δεν θα bashkë. δείτε σε αυτή την παραβολή τη λέξη νύμφη πουθενά, Pra në këtë shëmbëltyr nuk do ta shihni fjalën nuse askund. γιατί ο στόχος της παραβολής είναι να μας καλέσει όλους για να λάβουμε μέρος στο γάμο, είμαστε νύμφοι. Sepse qëllimi i kësaj shëmbëltyre është që të na tharras të gjithë vet dhe të marrim pjesë në dasëm, pra që të jemi të gjithë nusja. Αμήν.